Kajing persya ban bu ik yo masih bat yo mu ki badan haber nihat Riboy District mentaki lapoi seki skor jong Deputy Commissioner ke Riboy District u Arpet Upadhyay buderu chairman jong District Animal Market Monitoring Committee lingba kajing le yakundu jong kaseng ki nong oddo ka Butcher Association Meghalaya but lightly ki seng na Riboy District ki pakantop ya kaseng Confederation of Riboy People CORP kaseng Riboy Welfare Organization RBWO but kaseng New Trap Achik National Movement HANM Riboy District. Kini kajing let jong kini kiseng kalong haka lai tarik jembang arja arpsau bara kajing yang kendo baru Deputy Commissioner ke Riboy kini kiseng kila dawan no Deputy Commissioner budi ban pakhang no shisendon ye kita ki yo masih bat yo mood. Hadin ketika jing kendo baru Deputy Commissioner habakran bat kinong thok kubor na kaliang President ke Butcher Association Meghalaya uba Esran Marwen uleh thu bana kaliang jong Deputy Commissioner ula kular bah katayo ban wan un pakhang no shisendon ye kita ki yo kat ba ya katarik bat kasngi ka batikna klampat bu kumta na kaliang uba Esran ula ong peladau Deputy Commissioner umle ek bola kular na kaliang juga seng lembat ki seng bahalang ki ba ay ka jingkersan halor kani ka jingdawa jong ka seng kimban se bakin shim da kawai pat kalenti ka bakin lej ban khang hi dalade ya kita ki yo Iwani kendu ya audisi jung Riboy hakaban le no e kamram jung kumtau district animal market monitoring committee bade tau chairman jung kata committee baun khang mardor no itiki yo gudan pebernihan te namar bana kaliang jung ngila kentu no kapor hakabade ban kaliang jong audisi bakin pej mardor ni ke kam namar ke jinglong kajing man jong ketika yong te kala long kebabian coba pelan te kebasosi ya kalong ba pi long boros katang i bang ilap long ba closure notice kala de nado la janda pis number ada kita issue certificate jong veterinary te andre long ko kum jing tip jungi baka certificate hi bade nam ta ka ko kya jong ki merat di ben issue bitang ni registered market lani ni kiyo bla itu ro sarkar te andre hadu mentagi nang pedan kam mi kata certificate hi ka ban ke dikini gimars ki jaka bade ban libo te kana kani kalong ke jing peni badon bor jing tigi tra jing ko yo te poberni te kani ngi persya mardor kani ke jing le jing ki bat ngi la ya keren ru dusi ba deban khang mardor gini ki yo te nakaliang disi ru la kubur ong bada kamu kumno kani ke teo banwan ngin le ke badon kam nakaliang jong kum tau head jong ka administration nang ni por Riboy bat ngi kermen ru ba ke ba mau la klei la plak mat jungi te kanlong kebaya kabaseso mat unle ka kamram bat lada na kalian jong uru udang shu yai suki pasuki shu yai keren si keren mereka kamumle te na kalian kaseng bat kini perlok kibaya don lang rai ngin mensing hable hi la ka jong kamram ngin peni dara ka jong kikam nang ba kan ka kam konom desu nang ya peteng nang ni skmat Shushu na kaliang working president jong ka CORP uba pateng marsing haba kran chikilat pathai kubor loong ban nalor bagite ki yo ki degi babian bat kim dei ru ki ba ajing mentoy yakinong oddo bam lani kinong khayi ha ka jella te naglang jungi kilai teli ki seng balang po katem Riboy mata kasngi nyewan ban aya ki jingkersan ya kabam hadin ba ngila yo i haba yedei ba kadagayo hapo borni nakapor kalau mi kubor bakte kayo kadai kayo kabalong illegal te nagaleng jungi giseng hadin bangilo i ba nagaleng jo asosian kalau mi sakmat bandawa ban khang no ite kayo nagaleng jungi giseng ka bapej bakmi apo katem Riboy mata kasngi ngilawan ban sandan lang hang apo DC office ban bu na ka jingtho ha DC ba udai ban khang no mardori kate kayo namar katkum ka jingtip ka bangiyo ba ya kate kayo hangte po berni kalong illegal katkum ka Ordar jong kakut ong itip sai ba kiyo kide bandon arpusan kilometer napo bordar hendrai hangte po berni kadon tangkum sipau lane san kilometer te ngila tip sai ba lang ne napo disiru kila aya kata ka cluster notice ban khang no ek giyo hendrai ka basau longo kalong ba hadu menta kate kayo hangte kanang ya be kimburam ya ka ka ba lai ordar nang ne napo disi office te mata ka sing lawan banbu naga jingtho audisi ba udai ban khang no mardor ya kate kayo hapo borni namar kate kayo illegal namar ka jingdon jo kate kayo kam ai jing mentoi ya kinong khai hangne hapo kari khasi ke jongi namar ngio i bahang te hapo yo haborni ngimyo i weiru utau masi men ai jing mentoi namenda kini kinong oddo jongka ri ke jongi te de na takadau ka jingdon jong te kayo kapen suba yang i kum kaseng ba kadon ai selendat namar hang te ngio i babun tang gimut te ngitip sai ba
jela jungi kam dei ke jela ka babam do muj Andrei chai kita gi muj gilek yinut ban ong na ka bachai bayagi te gi muj lapha be ban lek sapo bangla den da ka daw na geleng ju ka seng yi don ne ke jisau khia abadon kayo kadai bandon kayo ke ban penim na banta kinong khai na manta kinong uddo hene nyu i manta ka dordo ka kiu ba hene ka jingdunong kadai nam taw paj ba kadai kayo ke badon po berni kam ai jim toy na banda gi paj ba jong kari ke jongi de alor kata kanong rim na geleng ju ka seng ikwa ban kerchai ba ngilawan ikna yo DC aya ka asuran ba next week un salai no ban khang te gayo tingin saya pai ya kata bat na galang jong DC la da umle na galang jong i mangse ban simpat na kiwai senjam ban ya chakamat adu ba ino i ba katai kayo kan khang no